bounds. I 10 ljudi Skeletronics je sa vama. Kao što sam tamo objavio onaj status šta hoćete da snimam, GTA 5 je većina reklo da snimam, znači htjeli ste GTA 5. Ja sam snimio GTA 5, ali nisam još editovao taj klip. Tako da danas ćemo da igramo Skyrim. Znači prvo sam htio da editujem Skyrim pa onda GTA 5. Znači izaći GTA 5, to da znate. I nećemo igrati ono Valk Rogue, prva, druga, treća misija u Skyrimu, nego trenutno sam htio da snimim ono jednu misiju gdje se borimo protiv zmaja. Tako da krećemo. Samo da uzmemo luk i strelu. Gdje su mi luk i strela? Evo je. Aha, idemo. Znači mi se borimo trenutno protiv zmaja. Idemo gore. Sad ćemo da vidimo gdje je zmaj. Ja, kako volim Skyrim. Znači, skinite ovo, ali nećete se poželiti. Ja ovo naravno igram na Xboxu. Zašto moj vrljav kompjuter ne bi ovo mogao da podrži. Evo ga zmaj. Gdje je sad otišao? Evo ga. Ajoj. Sad se gotovo. Ajoj, zapali me. Ne. 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 Idem napolje. Da li ću uspjeti da preživim? Bežite, budale. Alo, pomeri se, idiote. Ajoj. Da li da ga ubijem? Ne. Evo, palit ću ovdje. Beži, budalo jedna. Mogu da... Ajoj, zapali ga zmaj. Onda idem gore na krov. Moram gore na krov. Ajoj, čovječe. Šta se dogodilo? A evo ga. Neka tamo. Gdje ću sad? Gdje je zmaj? Sad ću da vidim gdje je zmaj. Nema zmaja nigdje. Brat. Gdje je nestao? Morat ću ja da pobijem ove ovdje dole rođake. A oni su gotovi, ja mislim sad. Dok i nisu. Bežite, prolazite Skeletronics, ajmo. Gdje je taj zmaj? Da ga ubijem, odmah. A nije on ništa strašno, sad je gotov. Sad si gotov zmajčino, evo ti uglavljen. Gdje ćeš, alo? A ne može da ide, to. Moguće da su mu, ajoj, zapalio me. Ne, izgorit ću, ne. Pomeri se, idiote, jedan. Ajoj, zapalio me. I pokušat ćemo na drugi način. Idemo još jedno. Kajrat. Evo nas. Znači ja trenutno ovdje imam moć. Ajde probat ćemo sad moćima da ga ubijemo. Iako to nije pametan način. Gdje je zmaj? Vidio sam ga, proletao je. Eno ga. Sad je gotovo. Aj samo dođi ako smiješ. To sam mu uzeo. Samo da se healam. Ne, ovo nije moć, ovo je da se healate samo. Da napuniti health. Ma luk i strela su zakon. Samo da im, evo ga. Gdje je zmaj? Evo ga. Evo ti jedna. Gore su mu znači ono crveno health, ne znam da li vi možete da vidite. Evo ga, ajde, samo nema šansu da ovdje ga pobudu. Evo ga. Ajmo, jedna, druga. Ne, leti vatra u mene, dobro je. Idemo sad ispred zmaja, evo ga zmaj. Pali ljude. Pali sve. Da li ću uspjeti da ubijem zmaja? Ne! Nabio sam usta. Brate, koliko ima još health? Još malo? Ne! Da li ću uspjeti? Ajde! Dobro je! Ne! Samo mi je malo falilo. Trunčica mu je health ostala, trunčica. Znači nije dobra ideja.
Idemo još jednom da probam. Sad ću da ubacim, ne znam da li, mislim nikad to nisam probao. Da ubacim u ruku dve vatre. Aha, ne može još. Znači ovo mi je vatra, a ovo mi je heal. Da se healam. Tako da probat ćemo ovako. Naravno luk i strela. Ne trebaju nam oči. Ček da vidimo. Da li imam neki drugi? Aha, imam još jedan luk. Ovaj je normalniji od onog. Gdje je zmaj? Gdje je zmaj? Evo ga! Samo da mene ne ugleda. 1, 2, pucaj zmaja. Ajoj, ajoj, sakri se ovdje, to. Evo ga, ljudi vidite ga. Ali nema šanse ovako da ga pogodim. Ne znam da li bi mogla strela da dobaci. Gdje je zmaj? Eno ga. O, brate. Ajmo još jedna strela. Ajmo još, a ne! Ajaj, dobro, nije me pogodila njegova vatra. Dobro je, ali sad hoće, ne. Ajoj. Da li će preživjeti? Pitanje, gdje je zmaj? Prati mene? Ne. Sad ću da uzmem magiju. Treba mi magija, ne. Magija, čekaj, aha, evo je, heal, to. Healaj se. Da napunim helte, znači ovo dole što mi se puni crveno, to su mi helte. Neću uspjeti. Joj, više nemam streli. To, izgleda da su ga ubili, ljudi izgleda da su ga ubili ovi moji. Naravno ja sam dosta pomagao tu. Evo ga. Mrtav je, ja mislim. Sad ću naimao. Jel mrtav? Evo ga, gori ljudi. Kaže ovaj čovjek da se pomerimo. Ljudi, zmaj ih zgoreo. Uspjeli smo, znači, uspio sam da pobedim zmaja. Ne mogu verovati. Dragon Soul, okej. Kakav je. Znači ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Ovo je ukratko jedan gameplay. Samo da pokažem ovako kakav je Skyrim. Znači vidjeli ste da je super igrica. Iskinite, nećete se požaliti. Evo vidite, možete i ovako da gledate, možete i third person. Tako da imamo što ima ovaj zmaj ovdje. Aha, dobro, to ima ovo, ima zlato kod zmaja. Strele. Ja. Ajmo za kraj, pošto u Skyrimu svašta možete da radite. Naravno ja ovo neću sačuvati što uradim. Evo sad ću da ubijem ove moje. Znači sve možete da radite. Pazite ovo. Pazite sad ovo. What? Aha, šta ja? Ajoj. Evo, mrtav je čovjek. Evo, sad se oni bore protiv mene. Ajoj, zapio sam u lice. Bežim! A pa tu, parapapapam. Sad ćemo da vidimo ko je jači. Ajde sad. Palim vas, to je samo moj zmaj. Ja sam vas izdao. Gotov sam. Nisam ja nikog izdao. I to je to ljudi. Doviđenja. Ako hoćete još Skyrim epizoda ovako nekih sličnih, vi se javite u komentar. Znači, to je to.